San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Lukluk tapo. Mitipon tamo kaniting bihilya ning solemnidad dari San Pablo at San Pedro. Ngening gat panapon, umpisan tamo ing pamagmasusi king kapiestan di ngadwang dakila ng asyas ning Santa Iglesia, San Pedro at San Pablo. King mumunang pamamasa, asaksyan tayo Pedrong papakayap king metong alumpu. King kadwang pamamasa, damdaman taneman Pablong magsalita kay katamo, dikil king kayang bukasyon, king panga-apostol. At king ebanghelyo, damdaman tamo ing pangaburana kapilanman, ningat lungok dong pamaglingad ng Pedro kang Jesus, kapamilatan ningat lungok dong pamipasyag ng lugod. Ing pong manimuna king kakatamong kapag masusyan, Reverendo Padre Jason R. Miranda. Talakat tapo. Ikaw sa langit na, uriyan
Kaluguran kong kapatad, makatipon tamo po ngeni, king lagyuning iba, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ingginuman tabeya ke kayo. Kaluguran kong kapatad, pagmasusyan tayo po ing Misa Bihilya para king solemnidad na San Pedro at San Pablo. Ing mabilog ba na lakapulungan ning Diyos, makiagom tamo king mabilog ayato. Pagmasusyan tayo, dating asyas na ning kikatamong kasalpantayanan, amemundasyon king kikatamong kasalpantayanan ban mi panaral la, di nga mano na ning Ginong Yesus para king kaligtasan ning meto yato. Si Siyantala ngayon rin kikatamong kasalanan, kaluguran kong kapatad, aminan tala king apong Ginoo, kalupa ng San Pedro at San Pablo, mibalik tamo lob king Diyos, ba nakatamong patawaran at layon pasiknangan. Ginong Yesus, ikang minye kapatawaran king sinising Pedro, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo, ikang minawos kang San Pablo, bani panaral ni ing maya pabalita king karing sepo na ning iyatu, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Yesus, ikang mitatag kang San Pedro at San Pablo, ban maging asyas ning banal na kapulungan mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, iyuli na katamongan sana king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos sa ibpami, dininan mo kaming kasngawan king kapamilatanan ng Apostol Pedro at Pablo. King kapamilatan da pigkaluban ming banala kapulungan karing mumunang kalam ning lugod mo. Ipagkalob mo naman sana king kapamilatan da ing kasaupan mo, para king alanganggang kaligtasan mi. Itinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibat, king libro ning dapat, dareng apostol. Misa na yaldo, i Pedro ampon Juan, papunta lakin templo. Alas 3 na ringgat panapon kanita, oras para king pamanalangin. King lele ning pasbul, aw sandang pasbul amasanting. Ating metong at taong lumpo, katutubo na impangalumpo na. Balang aldo, daralare kin lele niting pasbul, ban magpalimos ka rin taong lulub kin templo. Inyang ikit na lang lulub di Pedro, ilang wan, menyawa diyang limus karela. Linawereng maratnay Pedro, ilang wan, at ngara karela. Dumawe ka ke kami, linawe nala, panaya ng atim ibiye keya, dapat nga nang migsalitang Pedro keya, ala kong bitasang kwalta, dapat di nanda ka, kingatsu ka na ko. King lagyo ng Jesucristo ning Nazaret, lumakad ka. Kanita, Pedro, inabot na gamat at sinopaneng tinalakad. Kanita mo rin, nirinan lang sikan ang dimbitis nat bukong-bukong. Mi palundagya, ikwanang mekatalakad, at migmulayang linakad. Kay bat, tikya na lang linob kin templo, nga na lang lumakad, nga na lang lundag, pupurit pasalamat kin Diyos. Ding sabla, ikit deng lalakad at babye kapuryang kin Diyos. Akilalara king ya in taong sadyang makalukluk, magpalimos king lele nin pasbul. Pasbul amasanting nin templo. Menga pamamulalalat mengasdan, era abot isipan, nung makanano yang kinayap. Amano ning Ginoo. Ing mensahera kakablas ka ring sepo ni yato. Ing mensahera kakablas karing sepo ning yato. Ing mensahera kakablas karing sepo ning yato. Papasyag na ni Banuang Maleparan, indangalan nin Diyos. Pakilala naking sikluban, ingkeyang depatan. Ing aldo babalita na iti, kintutuking aldo, at imbengi pabalo na kimbenging katukina. Halang amanong sasalitara ni siwalang damdaman mo karela. Makanyan paman, ing mabilog ayato, kakablasing siwalara, at karing sepo ning yato, ing mensahera.
sangibat. Ing sulat ng San Pablo, Karingtao, Galacia. Buri kong abaluyo, kapatad ko, king ing evangelyo a penaral ko, eya amanong menibatan king tao. Eke tinggap king kanino pa mang tao, o tiro ning ninuman kanako, nune Yeso Kristo mismo, yang mi pasyag kaniti kanako. Abalitan nyo na, nung makanano ko pamibiyebye, kanitang tutuntun ko pa, king reliyon da ring udyo, at nung makanano king liligalig, ligalig alang lunos ing iglesia ning Diyos, at nung makanano kong depat ing sablang agyuko, baking asira. Makauna kong epalak karing udyo, akasing edad ko, king pamanupad, king udaismo, may git epalak, ing katapatan ko, karing kaugalyanda, ring ke kaming pipumpunan. Dapot ing Diyos, ing mal ng grasya, pinili na nako, kanita pang atyo ko, king atyan ng induko, at inaos na kong sumuyo kaya. At inyang biryana ning pakilala kanako, ing anak na, ban ipanaral ko karing pagano, ing mayap a balita, tungkol kaya. Eko linapit, manyawad kausukan kanino paman, ni eko minta Jerusalem, para makikit ko, karetang meging apostol, mumuna kanako. Bagkus, minta kong agad-agad karin Arabia, at kaybat migbalik ko karin Damasco. Kaybat daringatlong banwa karin kupamo minta karin Jerusalem. Ban makikit kang Pedro. Agyang menatili kong kayabe na kilubdaring 15 aldo, ala kong ikit karing aliwang apostol, nunemo Santiago, ing kapatad ning Ginoo. Katutuan ing susulat ko, eko maglaram, ing Diyos balo na. Amano ning Ginoo. Ginoo, balo mo ing sabla, balo mo ing kaluguran da ka. Ginoo mantabe yake kayo, At kekon, pamamas ang iba't king maya pabalita ag pangkang San Juan. Ligaya ke ka, o Ginoo. Jesus, pepakit ya karingke yang alagad, at inyang kayari rang mengan nga nang sinabi kang Pedro, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko migit king lugod da ka kurete. May kibat yay Simon Pedro, wagino, balo mong kaluguran da ka. Jesus nga na, pakanan mo ring kakumbiserong tupa. Inulit ng sinabing Jesus kaya, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. Wagino nga nang may kibat.
balo mo naman, kaluguranda ka. Iyesus nga na kaya, pastulan mo ring kakuntupa. Katlong okdo, Iyesus nga na, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. I Pedro melungkot iya, uling Iyesus, katlo na ng okdong kitang kaya, kaluguran mo ko. Nga nang may kibat kaya, Gino, balo mo yung sabla-sabla, balo mo kaluguranda ka. Iyesus nga na kaya, pakanan mo ring kakuntupa. Sasabyan kong tutuke ka, inya nga nakapa mo maralas ming bibidbid kingawakan mo ingke kang sintas, at minta ka nung nuka rin kabisang munta. Dapat po tang tumuana ka, iyagpa mo ring gamat mo at aliwayang tawing mibidbid ke ka, at idala na kaking lugal, aemo buring puntalan. Kimpa magsalita ng iti, Iyesus, pawagana nung nanong uring kamatayan, ingi kamate ng Pedro, para paligayane ing Diyos. Kay ba't nanita sinabi ng Yesus kaya, tuki ka kanako. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Pasalamat tamo po king mayupayang Ginon Diyos, kaniting oras ning pamitipon tamo kaniting Domingo, ban kaniting kabengyan, ampoing buong aldo, ing kabilugan ay aldo bukas, pagmasusyan tamo, ing ligaya daring banal, ing alimbawa ng San Pedro at San Pablo, amemundasyon, king kekatamong kasalpantayanan. I Pedro, mitubo dia ban kanitay konberti na laring Hudyo, italakad ne ing banalakapulungan karing minunang me karamdam king amano na ning Dios yapin ding Hudyo. Ban kanita miyabe laking tune kasalpantayanan ing kaganapan kang Kristo. I Pablo naman mintaya king sepo na ning yato karing Hudyo, karing awsan tamong hentil, karing sasalpantaya king Dios. Ban kanita agyaganala at ipanaral ning maya pabalita king Yesus iyeng kaligtasan ning yato. Dening adwa nga siyas ning kakatamong banalakapulungan, pasalamatan tayong Diyos, uling kapamilatan ning grasya ning Espiritu Santo, inagyag nala, ban mitalakadiya, ing Santa Iglesia nung nukarin tamo, makabilang kaniting kaurasan. Nya salamat king Dios karing panalangin ng San Pedro at San Pablo, ban kanita tune tamo ping maging Kristiyano, tune tamo ping maging alagad ning Dios. Maluto ing kule tamo po ngini, uling ing maluto sisimbulune ing daya ng San Pedro at San Pablo. Anong no ka rin kapauli na ning karelang kasalpantayanan, San Pedro mi paku yaking krus a makapatiwarik, ban kanita patunaya na kingapong Ginoo kingagyuneng luguran ang gaking kamatayan. San Pablo meteya naman kalupa ng San Pedro karin king Roma, pinutot de tibtab de batal, pe patunaya na king agyuna namang mate para king ginutabong Heso Kristo. Naning burinang sabyan, ning kekatabong kapag masusyan ngeni. Pota pong gagamitan ning Biblia ing sasabihan da pong gumaling sa Tagalog. Kapag ikaw ay may sakit, kapag nagamot ang iyong sakit, ang tawag po sa iyo, gumaling. Hindi po ba? Nagamot. King Kapampangan, ing amanong nagamot o gumaling, gagamitan tayo po ing amanong meulo. Po makanyan? Meulo ya, king sakit na. Pero madalas po ing Biblia, ene po gagamitan, potang potang ing Ginong Yesus at tsuya king arap ning taong masakit, ene po gagamitan madalas ing amanong meulo. Ing gagamitan na kinayap.
wari po king amanong kapampangan, ustong meulo ka, kinayap ka. Buri ng sabyan, king pamanulo na ning Ginoo, potang atin niyang inulo i Jesus. Eya mo kabod mauulo king sakit, nune kakayap ya. Ing amanong kinayap, ing amanong kakayap, menibatan niya po king amanong mayap, mabuti. Inya piningmumunang pamamasa, anyang meuluya, ining paralitiko, milalakad, at inulo ng San Juan at San Pedro, kalakad ya, ingamanong ginamit na, ning mumunang pamamasa, iba't dapat daring apostol, raabot isipan, nung makananuyang kinayap. Eya mo meulo, meginyang mayap at tao. Pota pong ating mipapasar kim board exam. Madalas tamo pong papagawan tarpaulin, ne pa? Ating ko pong kaluguran, mipasarya po king licensure examination for teachers. Ating milyari, dening kapatad na, ikwada pa pong mipate-pate nung ninong mag-sponsor ken tarpaulin. Bakit? Kasi proud ka eh. Ale? Proud ka. Inya pining makakabit ketan tarpaulin. Congratulations, we are proud of you. Pero yung sukatan na ning panga-proud tamong ni sano, mayari ang pamagaral, may kwaltaya. Ikayo pong pengari, ot proud kayo po karing anak yo. Ayamong kasi po, anak ko po nakita ning maragol. Anak ko po at ine pong bayong bale, at ine pong bayong saken. Masanting na po yung biyena, niya proud ko po king anak ko. Pinita? Ning kayang gata na ka rin. Pero ating ko pong kaluguran, 80 po mig birthday ya. Ding anak na po successful la. Mayari langan pa mag-aral, inya pining kumpanyada, mi pamana ka ring anak. At niya pong mag-birthday, yakitang ko po, what proud ka ring anak mo. Bala ko po yung pakibat na, uling dakal labale, uling atin lang business, uling sinulong lakimbyera. Ing sinabi na mo po ning matwaka ko nga na, Mong, I am proud of them because of what they have become. Proud ko ka ring anak ko, kasi mayap lang tao. Ning kay po dakal po kay katamong eni, proud tamo ka rin kamag-anak tamo, kasi may kasalilang bale. Pero balo tamo ning kay, itang pibatanan ning pisalwanan bale, iba't yaking marok. Proud ka uling atin yung obreng anak mo, pero balo mo na ingobra na, ning kay mamurait ya. Nya kaluguran kong kapatad, ingbiye Kristiyano, mo ketang ayayabot mo. Nune at suya ketang panlalawe na ingbiye, mumunaya ing kaburyana ng Diyos. Inyapin ni San Pedro, nung dimdam tayo po ing mumunang ing ebanghelyo, kitnane ning Ginoo 3 beses. Nung kalugurane, nga na pining ebanghelyo, melong kutya. Kasi at luyang beses may kutangan, kaluguran mo ko. No ka rin ya po ba tita? Iba't yay taketang bayo yamete yung Ginoo, lingad neng Pedro at lungokdo. Kitang da kaya nga na, ining taong inaresto mi ngay ni kilalam ya. Like, kay kilala yan nga na. Alagad na kayata nini, ay kay kilala yan. Bena kanini, kakit da ka, manaral ka, kaya bena. Susumpa ko kay kilala yan. Nga ng Pedro. Lingad-lingad ne. Inyapin ng Ginong Yesus, inyang sinubliyang mebye, inagkat neng migal mo sa li Pedro. Kitnaning 3 beses, kaluguran mo ko. Bakit?
Ban kanitay Pedro, ketang katlo ng beses lingad ne, makabawi ang 3 beses, king pamipasyag na king lugod na king Diyos. Inyapi ni Pedro, agyang eya masakit, kinayap ya. May ginyang mayap. May ginyang mayap ataw. Ingkadwang pamamasa, dimdam tayo po'y San Pablo. Susulat ya ka rin tao Galacia. Nano sinabi na, ikit yu siguro yung biyeko. Ding Kristiyano pamaten ko la, uling maniwala kang Yesus. Pero anyang makakabayo ya, inaus nening Gino, may nabuya king kabayo na, mi bayo ya biye, agyang eya masakit, kinayap ya i Pablo. Kaluguran kong kapatad, mangailangan tamo pong dakalatawong mayap ngining panahon na ini. At magumpisay tano ka rin, kim pamilya. Ako po paniwalang ko, alang mibabait kriminal. Alang mibabait marok ataw. Pero magumpisa, mayuyubog laring kriminal, no ka rin, king kilub na ning bale. Dimdamye po siguro, ing milyari kin Tacloban. Ingkutang aliway tang karok na ninga nakayanot pe maril ne ring kaklase na aliway ting kutang. Ing maragula kutang nanong klasing turu ing mi turu king anakay ni. Nanong klasing values ing atsuking kilub na ning baleda. Ating metong pang maragula kutang ot ating niyang baril. Ating ko pong kaluguran, minsan ating niyang kinuwento, inganak na, ating menatad king malating anak, etad ne po kinderya. Natural, anak la rin. Inyapin ining anak, asa ganane ning kaklase na, ketang pasbol na ning classroom. At nga na po kanunin ning kaklase na, nga na. Natural, anak la rin. Baliw po yung gewa na ning anak, dinuraya. Di raning kaklase na. At ialiwa pa ka rin kwento. Itang ima, ama natad ketang anak, at dinuraking kaklase na, sinabi na paning ima ketang kaklase ng midinandura, bagye mo. Is that what you teach your children? Na elabyasang makipagparang tao? Na elabyasang maging marespeto? Inyapining masakit po kim panahon na ini. Dakal tawong masakit king katawan, pero mayap. Antilang masakit. Bastos. Ingawos ka rin alang etiquette. No ka rin manibat ito. Uling mibay tiyeng makanta. Ali. We ask the values of our families. Nya, ing masakit po, potang mayubog la po ring anak king krimen, no ka rin magumpisa, potang kakampiyan nyo la, potang malila. Potang ating niyang king wampyalo nga ning anak mo, king kalupa ng anak, at kay ba't kinampiyan me pa, karin meubugan ing tawong potang meragulya, manakoya. Kasi bala na usto. Kasi bala na usto, uling, kakampiyan na akong mako. Kakampiyan na akong tatang ko. That is why we look at the values of our families. Na sana, kumayap tamo, kumayap yang yato. Ko pumitakutan king milyari kin Tacloban. Napotang lakwan nyo laring anak yu king eskwela, kayo may kakarugan nung ing anak mo, sepya kaya yung anak ko nung lakwang ke? Bakit ating makanta? Kasi tala tutururing anak na maging marespeto ka ring kalupa ng tao. Inyapining yato, pikakarugan tayo nung safya. Bakit?
kasi kagagawan tamo eh. Inya kaluguran kong pengari. Lawen yun nung nantuturuyo ka rin anak yun. Lawen yun nung nanon tuturuyo king bale. Na sana, potangatin tamong sakit, tamo mo mauulo. Kakayap tamo. Aga nakake po yung kwento na ning meto nga tatang. Ating niya pong anak, elementary. Pepabantene po kening kalupa ng magobra. Sabi na, pwede may banten pampati nga po ning anak ko, dakal kumugawan keniking desk ko nga na. O sige nga na, kenla po kasing meto nga opisina ng gobyerno. Ko na po sabihan na nung opisina ne po. So kingwane po ning anak, ing anak. At dela ne po ketang opisina. Okay ka mo nga na, alben mo kung magobra nga na. Kabang magobra yay ning babayi, alben ne po ning anak. Balang lulub papel ketang opisina na, ating makapasipit pera. Inyapin po kabang magobraya, nga na po kanon ning anak, tita, kasanting po yung obrayo nga na. Agyam pong eko po pala manayang kinsenas katapusan. Balang papel po pala lulub. Magsweldo kayo na ana. Huwa nga na, ban kanita nga na, mabilis lang lumuwal rem papel nga na. Ingausta ka rin, lagay. Inyapin ni nga anak nga na, tita po tang metwa ko nga na, buri ko makanyang kobra nga na. Kaya rin na po nimpati nga po, minuli ya po yung anak. Kinumusta niya po tatang na. Sabi na kan tatang na, tang, papa, next time ana, bisa ko ulit manalbeket ang gagawa na nitang kayabe mo. Buri ko po tang dagol ko makanta ko nga na. Ako na kailangan manayang kinsenas katapusan, aldoldo, susweldo ko nga na. Kamwa na po nin tatang. Kinabukasan, mikit laning kapagobrala at nga na, ing sinabi ko banten may nga na ako, ko sinabing turumeng marok. May kibat ya po ining kapagobra na, balo mo nga na, dapat practical na kangeni nga na. Makanyaning yatong ngeni. Api na yan ning yatong, ana. Nyay ngobra na ning pengari, yapin ituruya karing anak, nung nanuya ing yatong ngeni. Nekibat ya po ing tatang, mali ka, ana. Ingobra na ning pengari, aliway tang iturune king anak na nung nanuya ing yatong ngeni. Nung ingobra na ning pengari, iturune king anak na nung nanuya dapat ingyato. Ulitang kepuita. Ing obra yu pengari, aliway tang turuye nung nanuyeng yato. Nune ituruye karing anak yu, nanuya dapat ingyato. Nanuya dapat. Honest. Tapat. Inyapin, ya sasali sa ingyato. Ya kakayap ingyato. Uling tamo maging mayap king kilog ning pibale-bale. Nya sana kaluguran kong kapatad, kalupa ng San Pedro at San Pablo, karing panawon matsura ing pamibiyebie tamo. Karing panawon marok ing gagawan tamo. Kalupad na sana, kumayap tamo. Mibalik tamo king Diyos at tuki tamo kayo. Uling hanggang tamo kakayap, tamo karapat dapat king kayarianan ning Diyos. Amen. Pasyag tayo po yung kasalpantayanan tamo. Sasalpantaya ako, King Diyos, ipang lubos may paya, lina lang king banwa ang ponyato, at kang Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banal na Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Virhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubli ang mebye,
Pepayta siya banwa makalukluk wananing Diyos, sikpang lubos may paya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka rin mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko, king banalay espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alanganga. Amen. Kalupa ng San Pedro at San Pablo, kumayap tamo sana, karing matsura tamong panugali at pamibiyebye, ban maginyang mayap, ingke katamong yatong tutok nangan, nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, ipagkalob mo king ding sablang tao miligtas lo, at mirasa karelo ing beluan king katutuan. Ipanalangin mi kaya ko, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ipakit mo ing kaya kang pamaningat karing alang obro. Ipagkalob mo ing agadlasanang manakit matatag akapanintunan. Ipanalangin mi kaya ko, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, maging metong kang matibe kuta karing ni pasakitan. Metong amatibe kuta king oras ning kaligaligan. Ipanalangin mi kaya ko, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, saupan mo king tupad king kautusan mo king lugod. Kapamilata ning pamanurumo kaya kaming mitatambayan king kaya kang pupusanan. Ipanalangin mi kaya ko, o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngani po adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Mayupayang Ginon Diyos, sa reni puring panalangin ng kaya kambalayan, kapamilatan ding panalangin ng Apostol Pedro at Pablo, gawan ming mayaping yatumi, kapamilatan ding pamipalto mong mangayap ataw, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Panalangin kay kaluguran kong kapatad, maning daon tamo matanggap arapaning Diyos simpang lubos mayupaya. Tangapanin sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo. Kika puri ang po ni kaligaya ning lagyo na. King ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal akapulo. Hoy paming malugod, king pamagmasusi, miging solemnidad derin Juan na Apostol San Pedro at San Pablo, yayampang milaking altar mo ring ayin, bandong makanano kaming miririnan kapikakunwan, king pangayin tuliran mi, makanyan mi naman sanang ayasahan miligtas paulining emo nanong lugod mo, itigan po aduan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe yake kayo, Keka, timo. itas yu laring puso yu. Atas na laking Ginoo. Salamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Karapat dapat tampon matuloy. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing puryan ampon pasalamatan da kakapilan manampon nuka rin manaw Ginoo, banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Huling birian mo kaming mipamatulan kanit karing Juan na Apostol San Pedro at San Pablo, kang Pedro antimong pamuntok ning kasalpantayanan, asukat ming bitbitan, at antimong talatalatag, king bayong kapulungan mo karing palipi ning Israel. Kang Pablo antimurin, antimong matalas ng talapanaral ning katutuan mo, at antimong talaturu ampon pantas, at tutuburan mo karing pagano, aawsan mong salpantaya keka. King makayaliwang obrang gimpanan ming balang metong karela, ikwarang tinatag ing metong nga pamilya para kang Kristo, pe pangayin tuliran da ing pakamal na ampon kagalangan ning meto yato, at mi putungan lang miyagnan, king korona ning tagumpe. Ulinita, kambedaring sablang koro ampon ng hel ning banwa, parangal na kang emunano, alangtok ng ngamigan pong pupuri. Ikapin ing banal o iba, pupurianda ka at parati mo kaming antabayanan, king pamaglakbemi kay kabananing biye. Pupurian miya naman ing anak mo Yesu Kristo at subusal mi, paulining lugod na kay kami titipuna na kami king banala pami sulusulu. Palino ne kay kaming banala kasulatan at pipiraswaning tinape, antimo ing depata na kanita para karing alagad na karin king Emmaus. Inyangeni, ipaniga pumi keka, o malugod ampon maganakang iba, itubod me ing banal mong espiritu, banlukuba na lareting tinape ampon alak, kanita miyalilan lang katawan ampon daya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pakanitang benging bayo yalinasa, at mi daon king biena para ke kami, kabang kasulo na laring disipulo na king apunan, ing Ginong Yesus kinwane ing tinape, pepasalamata na kampon pinuri o iba, piraso ning tinapit dinwang ne karing disipulo na at ngana. Kuanan yeti kayungan, mangan kayo kaniti, uling iti ang katawan ko, amidawon para ke kayo.
Kaibat ni ngapunan kinwaning kalis sa mipnong alak, pasibayo pe pasalamata na kampon pinuri o iba, at dinwang ni iti karing disipulo nat ngana. Kuanan niya iti kayo nga nat minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayom po nalanganggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayana, Inyangini o ipang lubos banal pagmasusyan miing pamigaga nakakang Kristo ng anak mo, king kapamilataning pamaylasampon kamataya na king krus, de lakit meking ligaya ning pangasubling mebye, at liklok meking ligaya ning wanan mo. Ang gana po ang datang yang pasibayo'y Kristong ginumi, papasyag miyeng maulang dapat ning lugod mo, at daraon miya iting tinape na ning biye, ating kalis ning alanganggang kaligtasan. Balikdan ming mipnong pakalulo iting pamagdaw ning banala kapulungan mo, i Jesus ya mismo ing miyayin king sarili na, king kapamilatan iting sakripisyong penibala na ke kami, bubuklat ne ing dalan papunta keka o ibpami. O Diyos sa ibpami, mapamakalulo, ipagkalubme ke kaming espiritu na ning lugod mo, ing espiritu na ning anak mo, ban mabilang kaming eniyampon kapilan man karing anib ning banala kapulungan mo, ami sulusulo king katawan ampon dayana. Pagamwa mo mikeka, ibayo meking sala ning maya pabalita, ing banala kapulungan mo ketiking Arkidiocese ning San Fernando, pasiknangan mo ing buklod ning pamisan metong ding talasal pantaya ampon pari, ban kambe ng Leo ing papami, i Florentino ing obispumi, ating mabilog kapulungan ding obispo, sunlag yang masala antimong waganing pamisan metong ampon dala ning kapayapan, busal ning yatong gagabakan ning pamisagsagan at susugatan ning pamikasama. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawa na o iba, king kapayapan ng Kristo, at ding sablang mehang unabiye, abukod mong ikaing makibalo king kasalpantayananda. Layon pamatulan mo lang tangal king sala ning lupa mo, tayran mo laking kaganapan na ning biye, king ligaya ning pangasubling mebye. Potang miras na kami po, king sepo ning pamaglakbe mi keti king yato. Matula mo kami sanang tanggapan king maligaya mong kakarinan banwa, nung nuka rin kami manoknangan kambe mo manggaman king alanganga. Karin kambe ning wana Birhen Maria, ing induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring apostol, ding martir, San Pedro at San Pablo at ding sablang banal, puriyan ampon paligayanda ka, king kapamilatanang Heso Kristong anak mo. King kapamilatanang Kristo, kambe na kaya ibang mayupayang tutu kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalanangga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalanangga.
Dios, pakayapa na katamo, karing kay katamong sakit ning katawan at pangatao, niya mawus tamot pasalamat king ibpa. Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang ponpag sa diyan mi, ing panyatang ng mipnong digayan ing talapangabos mi, i Hesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan dalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. E mula sana mabalikdan ding kasalanan mi, pansinan ming kasalpantayanan ning banal kapulungan mo, lain ming pamayapan ng ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pon magari, manggaman king alanganga. Ing kapayapanan ning Gino, mantabe ke kayungan. Yang pang tayo ping kapayapan ng Kristo, king balang metong, kapayapan po ke kayungan.
Kaluguran kong kapatad, o ining kordero na ning Diyos, iginuta mong Yeso Kristo, anong kenu San Pedro at San Pablo dinawon ding biera para kaya, mapalad tamong ining tatanggap kaya kaniting banal a pamitipon. Gino? No, ako matampang tanggap ke ka. Dapat yagas miya yung amano mo. Kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, king kapamilatanan niting banala sakramento kay ba't mi pamong tinggap, pasulungan mo yung tetagan ng ponsika ng daring talasuyo mo, abiryan mong miatdanan sala, king sablang tiro daring banal a apostol, itingan puadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kalupan ng San Pedro at San Pablo, dingke katamong matsurang pamibiyebye, dingke katamong kainan at kasalanan, malyari tang kumayap. Kailangan tamong dakal at tawong mayap kaniting panahon. Tuki tamo kang Yesus, kumayap tamo. Inginuman tabi ake kayo, At kay Antimo, bendisyonan ako ning Diyos sa mayupayang tutu. Ingib pa amponing anak, amponing banala Espiritu. Amen. Ing Eucharistia miyang pangne, umetanang eni, pakayapan tayo, ing yato. Salamat, King Diyos.